Ćao svima, ja sam Katarina Pavlov i Žabra sam. Prvi sam razred smjera pedikir i manikir i tu sam da vam objasnim zašto biste trebali da upišete naš smjer. Ja sam Slađana Tucić iz Nadalja, 3. sam godina završna. Upisala sam smjer ličnih usluga ženski frizer. Ja sam Jelena Tucić, također sam isto iz Nadalja, 3. sam završna godina i upisala sam smjer manikir pedikir. Odlučile smo baš školu Lukijan Mušicki, još kad smo bila osnovna škola, 6. i 7. razred, pošto smo nas dve bliznakinje. Odabrala sam da budem frizer, a ona pedikir manikir. Ukoliko želite da se bavite poslom koji vam omogućava da pokažete svoju maštu na najbolji mogući način, ovo je odličan smjer za vas. Imamo profesore koji će vam pomoći da iskoristite najbolje vašu maštu za vas, a i za druge. Kad su došli đaci iz iste te škole da prezentuju i mislim da su od svih drugih škola najbolje prezentovali našu i baš zato sam se odlučila i iskreno jako sam želela da upišem ovaj smjer. Pre svega bih preporučila ovu školu zato što su profesori jako dobri prema nama i mislim da imaju vrlo strpljenja. Mislim da je pitanje svakog osmaka kako će biti društvo u srednjoj školi. Naša škola je multinacionalna i smatram da nikakav neće biti problem da se nađu novi prijatelji. Profesori su tu da nas edukuju, a što ja najviše volim i najviše cenim kod naših profesora jeste krajnji prijateljski odnos. U školi Lukijan Mušicki mi se najviše sviđa naš naravno frizerski salon.